The story of the beautiful Alpha. One day, Alpha took the money his mother had given him to buy meat and bought some ice cream for himself. He lied to his mother. Then he decided not to do this again without consulting his mother. He apologized to his mother. His mother also gave him more money so that he could eat a lot in the summer. This was the story of the beautiful Alpha. قصه آلفا خوشگله. یه روز مامان آلفا به آلفا پول میده و میگه بره براش گوشت بخره. آلفا پولو میگیره و یک مقدارش رو گوشت میخره و ما بقیش رو برای خودش بستنی میخره و میخوره و به مادرش نمیگه. میاد خونه و شب پشیمون میشه. آلفا خوشگله به مامانش میگه مامان معذرت میخوام من این کارو کردم. مادرش خوشحال میشه، اون رو میبخشه و بهش پول بیشتری میده و میگه بره برای خودش بستنی بیشتری بخره. آلفا هم خوشحال میشه و میره بستنی میخره و میخوره. این بود قصه آلفا خوشگله.